in the name of my father Jesus. Mwizina ry'umuvyeyi wanje Yesu. Igihe abarozi basohoye igitero, Wakati wachawi walitoa, ntibari bazi ko umuvugishwa afise gusohora ubutabazi. alikuwa anajua kama nabii Ndasohoye gutabagwa kwa mu izina rya Yesu. usaidizi wako kwa jina la Yesu. That's the power of God. Ubwo n'ubushobozi bw'Imana. Vuga ngo amen. Sema amina. Ni bande bariko baranyumva? Wanani wako wananisikia? Nakubwire rero. Acha nikwambie sasa. Abantu benshi baza ko bazimana. Watu wengi wanasema kama wanajua Mungu. Ukazohura n'umuntu akubwira ngo je Imana ndayizi cyane. Ukikutana na mtu mwenye anakuambia kama anajua Mungu sana, muhumbye ningoga kuko yataye umurongo. mkimbie haraka kwa sababu amepoteza orodha. Mufunga maso mwese. Mufunge macho niwote. Na numa ari muminga. Hakuna mwenye yuko kipofu hapa. Ko duhisemo gufunga maso muri uyu mwaka. Tunachagua kufunga macho kwa uyu Mungu. Ugumufunza maso. Ubaki umefunga macho. Ndakubajije. Nikikuuliza. Muri uyu mwanya ufunza maso. Mwa muda umefunga macho. Uboniki. Unaona nini? Wirengagije ivyo wari wabonye avant. Ukisahau umeona mwanzo. Uza kurabisha maso. Hautatizamisha macho. Ukora n'ukuboko. Udafura gusa na mkono. Uvuga ngo hano hari intebe. Unasema hapa pana kitu. Igihe wavuze ngo hano hari intebe. Wakati ulisema hapa pana kitu. Uwundi hari acavuga ngo hari ikibambazi. Ungine anasema kuna kibambazi. Mufungue macho sana. Kumbe Imana. Kumbe Mungu. Igia parti umaze kubona. Ile parti ushaona. Ni kubera ko wayikoze. Ni kwa sababu umeigusa. Ahubwo ahasigaye hanini h'Imana niho utarabona. Sasa pakubaki pakubwa pa Mungu ndo penye haujaona. Zigura ngo ushobora kuba maraze kubona ibi kuri deliverance. Inamaanisha unaweza kaona hivi ku deliverance. Siyo gusa ari indi parti y'Imana ntaraba. Siyo parti yo tu, kuna ingine parti ya Mungu. Naje kukubwira ngo wewe iyo Mana yitiki. Nilikuja kuuliza ati wewe huyo Mungu unamuita. Iyo Mana irengeye cyane ukuvuga. Huyo Mungu ni zaidi sana kwa kisu nasema. Uyo mugabo yabaye utaraba. Huyo bwana aliishi kabla wewe kuishi. Yaje kugira ngo akugurura amaso. Alikuja ili akufungue macho. Umubone nguko ameze. Umuone gisi yuko. Warabonye abarozi urazi icyo bashoboye. Uliona wachawi unajua chenye wanaweza. Naje kukwereka Imana yuko kiretse kwishoboye kuzibura uburozi ishoboye no kwica umurozi n'umuryango wiwe. Nilikuja kuonesha Mungu kutoa tu kama anaweza kuua mchawi. Anaweza kuua mchawi na familia yake. Datuye ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Nakili neema ya Mungu ku maisha yako. Datuye ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Nakili neema ya Mungu ku maisha yako. Hallelujah. Praise God. Ni nini cyane. Akura kazi. Ubwa mbere ndakimbira nzima. Isangara karibu kwisi wakati wanwe. Kugende ndirimbo zitasuka. Ni bande bariko barumva ubunini bw'Imana base. Wanani wako nasikia ukubwa wa Mungu mwenye nao. Message yanje iri kwigenda hano igiye gushika aho wewe. Ujumbe wangu kuna nafasi penye unaenda kufika penye wewe. Ugomba kumenya uwo mwimatanije nawe. Unapaswa kujua mwenye umejikumatia naye. Umenye ubukuru bw'uwo wakurikiye. Ujua ukubwa mwenye umefuata. Kusengesho tugiye gusenga mu kanya kari mbere. Kwa sababu ombi letu tunaenda kuomba muda wa mbele. Tuje gusambura. Tunakuja kusambua. Ibintu byose byatumye tugendera kuri nivo atari Imana yaduteguriye kugendera. Vitu vyote vilituma tunatembelea ku nivo yenye sio Mungu ametuandalia kutembelea hivyo. Kwa sababu ndakaza nikoda kumva. Nikaleta kisa na kadisikia. Barashobora kuangaja. Banaweza wakaangaje. Abakozi bo mu nzu babiri. Watumishi wa nyumba wawili. Umwe akabangaje iwanje. Umoja anakuangaje kwangu. Yego. Ndio. Tangura gutekeranya kumushahara za kumwaka karanga. Unaanza kuwa na mashaka kama mshahara ni karanti wala sekani. Kuraba. Kwa sababu unatizama mimi. Ariko ubundi nyende bakamwangaja kumukozi wo mu nzu kwa president. Lakini wengine wanamwangaje kwa mtumishi wa Mungu kwa president. Kwambara impuzu ziza kuruta fonctionnaire wa kuzone. Atavaa nguo nzuri zaidi ya fonctionnaire wa kuzone. Kumbi iyo Mana nimbari nini cha. Kumbe sasa huyo Mungu kama ni mkubwa sana. Asangwa ariyo yaguhamagaye. Kwa kuwa yeye ndo amekuita. Ariyo nivo utegerezwa kugendamwo paraporo y'uwaguhamagaye. Kuna nivo unapaswa kutembelea yeye paraporo mwenye amekuita. Kubera ko le niveau. Kwa sababu nivo iba defini. Inakuwa defini. Paraporo y'uwo uri connected nawe. Paraporo ya mwenye uko connected naye. Reka ndabiza. Acha nibilete. Reka ndabiza. Acha nibilete. Sisi ko mwigeze kuba abaja mu vyumba amasengesho ko tarabigiye. Sijui kama mliwahi kuwa wenye wanaenda mu vyumba vya maombi kwa sababu tumeenda yeye. No ngaha turakora amasengesho. Na hapa tunafanya maombi. No muri kino kibanza ndavugisha. Na mwa hii mahali hapa natabiri. Kwa licho nahamagara. Kwa sababu ndio nimeitiwa. Arigiye kuba uvuye muhira. Kuna wakati unakuwa unatoka nyumbani. Uri kurira Imana ko yo kurihira inzu. Ukunalilia Mungu akulipia nyumba. Ariko uhuye n'Imana. Lakini ukikutana na Mungu. Nikubwire ko igomba kugurihira inzu. Asikwambie kama nataka kukulipia nyumba. Ikakikubwira ngo nzokubakira amaso. Anafuna anasema nitakujengea manyumba. Ukacha wibaza. Unafuna juuliza. Jewe sinaringeneye ko banyubakira amaso. Mimi sitaki banijengee manyumba. Je naringeneye ko
bandihira inzu Mimi nataka wanilipie nyumba. ndaje kukubwira igito. Nakuja kukwambia sababu Hari gani. igihe Kuna wakati ugira imana unaambia Mungu ndakeneye déplacement nataka déplacement. ugacura n'umuvugisha Unafuna kutana na nabii. w'Imana Eti igiye Mungu kuguha amamodoka anaenda kukupatia ukaca magari. wibaza Unafuna jewe jiuliza. nari nkeneye déplacement y'ikinga Mimi nilikuwa nataka déplacement ya kinga. kubera iki bambwiye ivy'amamodoka Kwa nini sasa wanaambia uri magari? kuridoga Unakuwa huko ngo unasema ndakeneye maneno mengi. Minerval. Eti nataka uhuye Minerval. n'umuvugisha Ukikutana na nabii akakubwira ngo anakwambia eti uzopiga mu ma université yo muri Amerika utasoma ma university ya Amerika. biriko Unajiuliza. birangora kuja kuyu Burundi Sio rahisi kwenda ku university kubera ya iki bambwiye Burundi. ibintu binini. Kwa nini wanaambia vitu vikubwa? Imana ni nini cyane Mungu ni mkubwa ku sana. buryo biyitera isoni kuvuga ibintu bito bito. Kwa sababu anasikia aibu kusema vitu vidogo vidogo. Simura naho Namjanielewa. kubera ubunini Kwa bwayo sababu ukubwa wa Mungu nishobora kukwishura ngo ndakuriha inzu. hawezi kukujibu ndakulipia Reka nyumba. tugende buhoro buhoro. Acha tuende taratibu. Sinzi ko umaze kurota indoto uri gusengera abagwayi Sijui kama umeshapata ndoto kunaombea magonjwa. niyigera kwereka uro gusengera umugwayi wa grippe Hakuonyesha kunaombea mgonjwa wa akwereka uri gripe. kurakiza abantu kuri stade Anakuonyesha uko unaponya watu Ukaca kustari. wibaza. Unafuna jiuliza. jewe na grippe ndasenga Mimi hata na gripe ariko mbona sijaombea. nsengera abantu kuri stade. Lakini naona naombea watu kustari. Imana ni nini cyane Mungu ni mkubwa sana. ku buryo grippe na malaria yabisigiye doktere ikakwereka ivyo ishoboye gukora. Mpaka pale ameachia gripe na malaria, daktari anakuonesha venye anaweza Reka kufanya. nakwereke. Acha Fata uno nikuoneshe. munsi Kamata leo usenge mu izina rya Yesu. uombe kwa jina la Yesu. Coronavirus Coronavirus. ndasengera abantu bagwaye coronavirus Naombea watu wenye naumwa mwijoro usiku. ikikwereka wewe Anafuna kuonesha uri wewe umuyaga uko uri pepo. kurakuraho Uko coronavirus natoa coronavirus. ukaca wibaza Unafuna ndina jiuliza. ariko nsengera ibi Nilikuwa naombea kubera hivi. ikambwiye bino binini Kwa nini ananiambia hivi? abagomba kukubwira Anakuwa nataka kukwambia. ntushire muri ako kabokse kuko ndi munini kuruta ivyo wibaza wewe. Nilitimba huko kabox kwa sababu ni mkubwa zaidi ya wewe unajiuliza That's wewe. the God you worship. Hiyo ndio maana duhimbana. Iyo niyo mana dusenga. Huyo ndio Mungu Niwamara tunaomba. kumenya ubunini bw'Imana Ukishajua ukubwa wa Mungu, ucugira ukwitega ubukuru bwawe. unafika sasa unategemea ukubwa wa Mungu. Zanira ya ndobo mufashe abantu kudawa ngari ya ndobo. Niletee ile ndoo msaidie watu kutapika. Yandi mufashe. Ile mnasaidisha watu. Yavuze gute batabitegurira kuba kwa basengera ngoma kubereka cyane. Nataka kuwaonyesha. Ariko muri ko murataho Lakini mko mnaelewa. uko nitwagera ahantu dutahura ubukuru bw'Imana. Kwa sababu tukifika fasi pale tunaelewa ukubwa wa Mungu. Tuca dutahura ubukuru Imana yaduha. Tafika tunaelewa ukubwa wenye Mungu Ariko taramenya ametupatia. ico Imana iri. Lakini kabla hujajua chenye Mungu yuko. Urabona ino ndobo nziza. Unaona hii ndoo nzuri? Ego Ndio. bakubwiye ngo ugende kuvoma amazi ku bombo. Bakikwambia ndio ushote maji kubomba. Shaguce Unatia hivi. shakane kuya. Unafuna data kwa tabu. Kuko ibombo urarizi. Kwa sababu bomba unaijua. Isohora makema. Inatoa maji madogo Ariko madogo. bakubwiye ngo ugende kuvoma ku itanga. Lakini ukikwambia uende Tanganyika. Urayora ukuzuza ukagenda. Unazoa, unajaza, unaenda. Wamenye icyo ugiye guhura naco ucumenya n'umwanya uza kumara mu kurindira ivyo warorindiriye. Ulijua chenye unaenda kukutana nacho, ukajua na muda utamaliza kupokea chenye ulikuwa unasubiria. Ariko ndatahurika. Ningali naeleweka. Gerageze gutanga ama example menshi. Najitahidi kutoa mfano. Imana mwingi. rero mu bukuru bwayo Mungu sasa mu ukubwa wake. ndakwigishije neza ubukuru bw'Imana. Nikikufundisha vizuri ukubwa wa Mungu. Ntuza ngo usengerwe urabe kukira. Haukuji uombewe utizame kama utapona. Ahubwo uraza gukira. Wewe unakuja tu kupona. Ari umuntu mbaza ngo ushaka kumara ingoreri. Kuna mtu anaweza unataka Mungu akufanyie nini? Usengere ndabe ko nokira. Eti niombe nione kama naweza nikapona. Ndacamenya ko yaje kurondera Joshua. Nafaa najua kama alikuja kutafuta Joshua. Kuko abaje kurondera Imana. Kwa sababu wenye wakuja Baba baje Mungu, gukira. wanakuwa wanakuja Twebwe kupona. nitwaje mu ishengero kuraba ko tuzokira. Sisi hatukuja kanisani kutizama kama Twebwe turi mu tutapona. ishengero kugira ngo dukire amagorwa twaboneye ku kanisani isi. ili tupone matatizo tumeonea Kubera ko duniani. twabonye ubukuru bw'iyo Kwa Mana. sababu tuliona ukubwa wa huyo Mungu. Ndiko ndatahurika. Niko naeleweka. Bisigura ngo Inamaanisha ikigufasha kumenya kuri uzi ubukuru bw'Imana. chenye kinakusaidia kujua kama unajua ukubwa wa Mungu. Nayo majwi nyene ariko arakuvugisha mu mutima. Niyo masauti yako nakuongelesha Cyangwa igihe moyoni. uhuye n'ibintu. Wala wakati unakutana na Cyangwa igihe vitu. uje gusenga. Wala wakati unakuja Icyo kuomba. witega Chenye unategemea kigaragaza aho wari ugiye kuvomera. kinaonekanisha penye unaenda kushotea. Abantu benshi babona ku wa kabiri ngaha. Watu wengi wanaona siku ya pili hapa. Uyu wa kabiri Na huyo siku ya haje pili umuntu ababaye cyane kubikiriza. palikujaga mtu sana mwanaume kifuani. Namukora ko gutya. Nikamgusa tu papa. Urakiza. Unapona. Acha kumandana. Akabaki Nabwo anatazama. yimvirize byaheze. Nikamwambia jisikilize imeisha. Eh? Eh? Igituma
gituma yakize chenye kilituma napona. yaje yitega kuko baramubwiye kenshi ko Joshua asengera abagwayi bake. Alikuja nategemea kwa sababu walimwambia siku nyingi kama Joshua anaombea wagonjwa Mu wanapona. mutwe yari yiteze. Kichwani alikuwa anategemea. Undi mama yari ari haje. Mwingine mama alikuwa pale. Namukoze ko gutya. Nikamgusa hivi. Gira gutya. Fanya hivi. Ngo bari barakumbwiye noneho ndakwiboneye Walikuambia sasa hivi sasa na kujionea. yaje yiteze. Alikuja nategemea. Ari ibindi bitangaza nkoreshwa ubu Kuna wengine miujiza natumikishwa hivi. bitavana n'ikindi. Haitokani na kingine. Bivana n'amakuru mwabwiye abantu. Inatokana na taarifa Bakaca baza biteguye. Bafu wanakuja wamejiandaa. Barindiriye gukira gusa. Wanatusubiri kupona tu. Abantu bagenda kwa Prophet TB Joshua. Watu wenye wanaenda kwa Prophet TB Joshua. Prophet. Makofi mengi kwa Prophet. Okay. Abantu bagenda kwa Prophet TB Joshua. Watu wenye wanaenda kwa Prophet TB Joshua. Nibitega gusengerwa. Hawategemei kuombewa. Bali azikuja mutama mu gusengera kukiza abagwayi ateye ubwoba. Wakifika kwa ule mzee kuponya wagonjwa vya kutia uoga. Donc umuntu mu mutima abazingo ndaje gukira. Eti mtu moyoni anakuwa anajua tunakuja kupona. Ndiko ndakwigisha ubukuru bw'Imana. Niko nakufundisha ukubwa wa Mungu. Kugira ngo igihe cyose wegereye Jehova. Ili wakati wote unajongea Jehova. Umenye kutegereye oncle wawe yananiwe kufasha situation zawe. Ujue kama unategemea mwenye oncle. Umenye yuko utegereye oncle wawe. Ujue kama haukujongelea oncle wako. Wegereye urenza abantu bose ashoboye kurangiza iyo ngorane yawe. Jongelea zaidi mwenye naweza kumaliza hiyo. Alors ninagirika ubuntu mukamenye ubukuru bw'Imana. Sasa nikifanyiwa neema mnajua ukubwa wa Mungu. Mu quartier muza kwinjira nk'abantu biteze gutabara quartier apana gutabagwa na quartier. Quartier mtaingia kama watu wenye wanategemea kusaidia quartier. You know, let me show you this. Kalabadi. Nikandabele kiki. Mama sabredi wajana go. Karaba sheke. Ndaheza ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Ndaheza ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Ndaheza ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Igihe ninjiye ngaha mu gikora. Wakati naingia hapa mkutano. Ukuntu gusa ninjira. Gisi tunaingia. Ninjira nk'umuntu yitegeye kuja kurangiza ingorane z'abantu. Naingia kama mtu anajiandaa kumaliza matatizo ya watu. Nsanga no mu gutambuka. Najikuta hata mkutembea. Ninjiye nk'umuntu yuzuye. Naingia sasa mwenye anajaa. Reka nakwereke. Acha nikuoneshe. Kubera ko nabaje mu gikorane. Kwa sababu na wenye walikuja kumkutano wanakuwa wanategemea. Ubuheruka hari mama yari yicaye haje. Kule mama alikuwa anaketi kule. Yarafise ikingo kimucumita nk'umusumari. Alikuwa na kichome kama msumari. Ngo ubwo nyine nk'icinjira. Hapo wakati nimeingia. Yumva kirakorotse. Akasikia kinaanguka. Icyagikoroye. Chenye kimekiangusha. Nikwitega uje kubera ko yarasi Imana imukoresha. Kuja kwa sababu ako najua yeye Mungu anamtumikia. Ivyumviro vyawe ni vyagukira kumenya ubukuru bw'Imana. Sasa mawazo yako akipanukiwa kujua ukubwa wa Mungu. Ntuzobandanya ubwira Imana kufisa ingorane, uzotangura kubwira ingorane zawe yuko ufise Imana ikomeye. Hautaendelea kuambia Mungu kama uko na matatizo, utaambia matatizo kama una Mungu mkuu.